let's talk about black pain. Make sithethe ngenhlungu yomuntu omnyama. Kubuhlungu uba ngumuntu omnyama. So painful. So painful that my heart is bleeding. Inhliziyo yami ivuza igazi xa ndithetha ngomuntu omnyama. Kubuhlungu uba ngumuntu omnyama. One, uqale phansi. Utata wakho waqala phansi. Utata omkhulu wakho waqala phansi. Ukhokho wakho waqala phansi. Nokhokho wakhe naye waqala phansi. Abantwana bakho bazawuqala phansi. Abazukulwana bakho bazawuqala phansi. Nezizukulwana zakho zawuqala phansi. Because you're a black man, you have no legacy. You have no generational wealth. Awunabo ubutyebi bezizukulwana. Wena okwakho kuba ube ne-degrees, ube ne-masters, ube ne-honors emva kokuhamba uyoqala phansi. Nomntana akho naye uzamfundisa uba makabe ne-degrees, abe-honors emva kokuhamba uyoqala phansi. Nezizukulwana zakho uzazifundisa zibe ne-honors, zibe ne-degrees, kwenziwe i-graduation parties, kube mnandi, konwatywe, kucelebrate, kuvuye, kunxilwe, kuselwe, kujayivwe, emva koko the following day uyahamba umntana uyoqala phansi. It's painful. Painful. Kuthi manikhali ancinga ngenhlungu yomuntu omnyama. Khali bekunwatyiwe izolo ekhaya kuvuywa. Kunxilwa kumnandi kubraywa. Kuthiwa ndifumene isitanga finally efamilini yami ukhona umuntu ofumene i-degree, ukhona umuntu ofumene i-honors. But today ndimezirobhotsini ndifuna umsebenzi. Yintoni le ndenzele yona le-education? Yintoni ezindenzele yona ezi-honors, ezi-masters zabo? Even if ndiyawufumana lo msebenzi ndizawuqala phansi. Ingaba lo msebenzi uzawundishiyela i-legacy okanye uzawushiyela abantwana bam i-legacy? Ikhona ilifa endizawunika abantwana bam? Simane sibhanxa sixelele into yobana i-education lilifa elingasoze lixuthwe. Ilifa eliphi? Where is that legacy? Why if ndinelifa funeka ndiyophangelela umuntu ongenalifa? Phangelela umuntu iminyaka akana grade 12 lo muntu ndimphangelele andibhatale kube mhlophe yena kuba mna ndimnyama. Ndihambe ndiqhayisela abantu uba I'm a chartered accountant, I'm a CA, ndithathelwe phezulu ekuhlaleni ndihamba ngemoto nevila emqolo, I'm a chartered accountant, kodwa akho legacy that I'm going to leave behind. All that I'm doing ndibalela omnye umuntu imali yakhe. I'm just making sure uba lo muntu ilifa labantwana bakhe xa ke lidlulisela uzawudlulisela li-multiplied, because ndifundiswe loo nto, ndisuye esikolweni for loo nto. Ntlungu yomuntu omnyama, ntlungu yomuntu omnyama. Black pain enza buhlungu inhliziyo yami. When are we building our own generational legacies? Omnyama uzokha nini ezakho ibhanki? When are you building your own malls? Yakhayilitsha koSoweto kugcwele Shoprite, omdantsane kugcwele Shoprite, imali engenayo elokishini iyaphuma the very same day. The very same day ufike ebhankini kufuliwe abantu bayokhupha imali emva kokuba bayifaka kwaSpar, bayifaka kwaShoprite, bayifaka ezibhankini iyaphuma the very same day. When are we building our own empires in our own locations, in our own townships? Imali jikeleza phakuthi. Are we not clever enough? Are we that stupid? Are we that dumb? Why can't we build our own generational legacies? Yathi xa ndibuza indoda yathi hayi into esibethayo icapital, asina capital. Are you serious? Asina capital. Do you know uba imali ephuma elokishini on a daily basis zimillions ezingaphi? Isn't that capital enough to build our own banks? Imagine ube Soweto ibine bank yayo e-ownwa ngabantu baseSoweto. Each and every person who wants to buy a share will be allowed to buy a share. Athenge share abe ne-ownership yayo, but you have to strictly be black in order for you to be able to buy a share.
When are we building our own banks? Then siyazi into yobana xa uphangelayo emsebenzini wakho unikisa ngale bank account yale bank that you also own. Then we build our own malls from the very money esabe siyigenerate kule bank. So kwi-malls zethu, kwi-township zethu, siyazi into yobana imali esiyifumanayo iphinde i-investeke back into our own malls. We build our own supermarkets. Look at the taxi industry. Jonga i-taxi industry ya-South Africa inkulu kangakanani na. So big. But instead of starting their own bank, look at the money they generate on a daily basis. Instead of starting their own bank, bahamba boqala political party. Like, who in his rightful mind will vote uba makaphathwe ngunoteksi? Just think about it. Bani ozofuna uphathwa ngunoteksi? That's just another money wasted. If they had enough money to start a political party, then surely they can have enough money. We spend so much time on things that don't matter. Ezona zinto ezibalulekileyo sizikela kwabanye abantu babo basenzele zona. Akho mlungu nengqondo okudlula wena. Akho mlungu obhadle ngaphezu kwakho. Na ubhadlile. Na unengqondo. In fact, most yezinto abazaziyo abelungu bazithatha kuwe. But they made you feel inferior. They made you feel inferior. Omnyama, wake up. Build your own airlines. Build your own systems. Build your own strategies. Build your own generational legacies. Qala phansi wena. Abantwana bakho mabangaqali phansi. I'm signing out. I hope this message reaches the right people.